Здраво, здраво. Сакате да го пробате возилото? Значи одлична цена, одлична состојба и најважното approved used. Како approved used? Да. Тоа значи дека возилото е внимателно одбрано, проверено со гаранција на квалитетот на секој од овие возила. Добро, ама чекај, што значи тоа во пракса? Па во нашата понуда може да се најдат користени возила од сите брендови, како патнички, така и комерцијални, и тоа се не постари од 5 години, со реални пазарни цени, со редовна сервисна историја. Сите возила кои ги нудиме, значи се проверени во многу точки. Супер, мене ми се допаѓа ова, ама чека, удиво што модел е? Тоа е approved used, пријател. Крешо, слушај, јас размислував, ме интересираат и мене овие работи, ова теорија на заговор, се тоа. Знаеш, сакам јас да навлезам, не ќе више да ме лажат бре луѓе и сите тие работи. Сакам да знам што се случува, па дај некој совет од кај да почнем со тоа. Па гледај, ја би ти препоручил да почнеш читат книги. А како не бе? Само двајца луѓе гостувале два пати во една сезона, еден овие 14 години, тоа е Игор Џамбазов и Здравко Чолич. Но денеска оваа бројка станува тројца, бидејќи втор пат оваа сезона тука е авторот и водител на Рубу знаности, една од најгледаните емисии на ХРТ веќе 21 година, Крешимир Миша! Се познат. Причината... Поздравljam мали музичаре koje толико месеци нисам видио. Ето, така. Те поздравуваат и тие. Минатиот пат убаво си поминав, не? Едва сам их препознал колико su se promijenili. И они истото за тебе го мислат. Добро, со причина го правим ова, бидејќи со тебе има наистина многу муабети и ти најчесто гостуваш во подкасти кои што траат по 2 сата, сат и пол, 3 сата. Така да имаме за што да зборуваме. Ама, овој пат, ако зборувавме минатата емисија за ЕУ, малку за трансхуманизам, јас спомнавме твојата книга Смрт, трансхуманизму, слобода народу, овој пат ќе зборуваме малку на некои поопшти и поабстрактни теми, од кои што ајде прво да почнеме со клучното прашање можеби за секој човек. А тоа е како да дојде човек до среќа. Pa gledaj, kako bi se reklo, ne vidim zašto bi čovjek uopće trebao doći do sreće. Ako nije sretan? Pa ako nije nesretan, ipak je nešto. Znači, život je prije svega proces i ljudi svi misle da trebaju doći do sreće i onda će zamrznuti tu situaciju, onda će do kraja života životariti u sreći. To se... Znači, ne treba da se brka cel. S drugim riječima, evo, ja ću ti primjerice reći jedan svoj zanimljiv životni eksperiment, sitni, kako sam ja došao do sreće u jednom razdoblju. Znači, u jednom razdoblju, tamo negdje između, ne znam, 11. i 16. bilo meni jako dobro razdoblje života. I često put sam sjeđao na terasi, sunce je zalazilo tamo na negdje zapadu, živio sam u Črnomercu, slušao sam muziku, i stvari su išle glatko. Ja se jedan dan na terasi pomislim, čovječe, već sam 12 dana neprekidno sretan. Ali znaš kako sam bio sretan? Na najglupljim mogućim stvarima. Znači, probudim se jutro, joj fino, sad ću pit kavu, ne? Onda joj fino, sedim biciklom na televiziju, ne? Bez obzira kiša sunce. Joj fino, sad ću upalit kompjuter pa ću nešto napraviti. Joj fino, sad ću završiti. Sad ću ovo, sad ću ono. I ti u stvari nije bila pitani sadržaj da se dogodila sreća nekakva izvana, nego sam jednostavno bio u tom razdoblju tako, jednostavno, kako je stvar dolazila, ja bio se veselio što je došao i bio sam spreman za nju. Znaš, to je ono, kad si bio klinac, ništa ti nije bilo teško. To ti je ta ista stvar. Tako da ja osobno ne vidim da bi zapravo čovjek trebao u životu tražiti sreću. Ja bih prije rekao da bi on trebao pročišćavati vlastitu percepciju. To je put do sreće od toga, od zapravo nesporazuma koji ima sam sa sobom, da tako kažem. Znaš, većinu stvari izmislio i onda se svađa sa njima. U stvari se svađa sam sa sobom i eventualno bi to bilo vrijedno truda. A ako го свртиме обратно прашањето, како доаѓа човек до несреќа? Како доаѓа? Pa gledaj, do nesreće dolazi u stvari zato jer se jednostavno odlučio tako osjećati.
Ja se sjećam, i mi svi znamo kao ljudi, da često puta u onim nekim najgorim trenucima života, kad je sve najgore i najcrnije, da ti na neki način ne usudiš se reći da čak i uživaš u toj količini doživljaja koju upravo proživljavaš, mada u stvari ne uživaš. U emociji? Upravo tako. Znaš, stvari mogu biti teške, pa kroz njih prođeš, nakon toga dolazi olakšanje i to je sve jedan proces koji ne možeš ti zaustaviti. Sada ako neko veli ti ćeš biti sretan, to je ideja ovih transkomunista koji se spominjali u prošloj emisiji. Dobro. Oni žele napraviti standard za sreću. Standard za sreću je da ti se iz mozga pročitaju pogrešni valovi pa dobiš nekakvu tabletu i onda si ti kao drogiran, kako bi rekao... To je artificial sreća, to je veštačka sreća. Pa kako je rekao psihijatar Robert Tore, pokojni, onda su tu boje smanjene, zvukovi su smanjeni, ali ti nisi ni tužan. Ja osobno ne mislim da čovjek treba, kako bi se reklo, mislim da, treba težiti sreći, ali sreća proizlazi iz toga kakve ćeš odnose postaviti ti prema stvarima, a ne da ti očekuješ da ćeš morati zadovoljiti nešto i onda ćeš konačno biti sretan. Кришо, тој во денешно време го има со луѓе што се навлечени, да речеме, на антидепресиви. И тие се во некоја права линија на... U biti bi ljudi trebali biti u toj ravnoj liniji, ali na jedan sasvim drugačiji način. Znači, evo daću jedan primjer, pa vježbe, pa mogu ljudi vježbati, to je vrlo jednostavna vježba, jer naš mozak funkcionira kad ti puno nešto ponoviš. Ovo nije ting-ping kao, joj, loše sam, dobro sam, ne, loše si, loše sam. 1000 pati кажи dobro sam, loše si, ovo je više nalik treningu, kao u teretani. Dobro. Znači, не бегај од емоциите. Apsolutno ne. Znači, dužan sam, danas sam tužan, šta sam, ljut sam. To sam, a sutra će biti nešto drugo. Ali ključ je od toga da ne radiš od toga scenarije. Da ljudi koji su kao prosvjetljeni, ajmo tako reći, oni kažu da oni imaju sve iste osjećaje kao svi ljudi, ali ih ne prime. Mi kad se razljutimo, počnemo se svađati sami sa sobom, ti nakon 6 sati razmišljanja, ja znam, ja za pol sata mogu sebi stvoriti čir na želucu, ako to poželim. Samo krenem nekim filmom i tak dalje. I misli onda vrti svoj film. Drugim riječima, ta disciplina uma u stvari je priča. Ti ovdje u stvari se trebaš, kako bi se reklo, odvojiti od stvaranja svog scenarija. To se može uvježbati, jer to je u stvari gola fizička vježba mozga. Apstrahiraš od mislite? Ne, jednostavno treba, s obzirom da su mnoge naše navike utemeljene i upisane u naš mozak kroz neuronske mreže koje nastaju u vježbanjima. Ako ti puno puta isto ponavljaš, one postanu autonomne. Hodaš autonomno, ti ne razmišljaš o svojim koracima. Što i katko vozenje točak. Ja, ali one te stalno vuku, one ti uvijek donose isti zaključak i ti moraš izići iz tog kruga, ne možeš ga ugasiti. I ti moraš početi graditi drugi krug. Kako ćeš ga graditi? Svjesnom voljom, da recimo, šta znam, sebi kažeš, ono što je Bruce Lipton rekao, tužan se, vidiš, ja sam sretan. Jer pazi, ja znam po sebi, nešto sam loš i 20 dana ponavljam, tako sam umoran. Pa kako to na mene utječe kad sam sebe hipnotiziram, tako sam umoran. A zapravo šta sam? Pa nisam ništa. Nešto sam, uvijek je nešto. Noga, ruka, glava, budan, sretan, tužan. Znaš, to se sve stalno mijenja. Како вика она песна ти што ми ја кажа од пејачот од мајке, како беше рефренот таму убаво вика, биди само си... стои на светло дојде, Така, значи како вика, само стои на светлото, ќе престане темнината. Da, to je istina, ali velim, ovdje se prije svega radi o mijenjanju odnosa prema stvarima. Менување на однос према, добро, ај да продлабочиме. Значи, менување однос према работите. Во која смисла, ајде? Во пракса, како тоа изгледа во пракса, знаеш, во секојдневниот живот? Pa, to ti znači ovo, recimo. Evo, daću ti primjer. Sad dođe neki čovjek tu i počne te vrijeđati. Sve ti najgore govori. E sad, ti možeš izabrati kakav ćeš imati odnos prema tome. Znači, ti se možeš kao u američkom filmu dignuti kao veliki pravednik, razbiti cijelu birtiju, spali 20 auti i pokazati da si ti pravi. Ili možeš imati takav odnos da gledaš i da se pitaš kakve veze sa mnom imaju riječi koje izlaze iz njegovih usta. Nikakve riječi samo iz mojih usta imaju veze sa mnom. Znači, to ti je promjena odnosa. Promjena odnosa će rezultirati promjenom reakcije. U jednoj sekundi se ti skačeš i lupaš frajera šakom u glavu jer te uvrijedio, a druge sekunde ti uviđaš ono što je realna činjenica. Da iz njegovih usta izlaze zvučne vibracije. Došao je čovjek priča, nek priča ko će pričati. Ali kakve to veze ima s tobom? Nema nikakve. Znači, to ti je to pitanje promjene odnosa. Drugim riječima, većina ljudi imaju razne probleme zbog toga jer su velikim odnosima s tim svojim problemima. Премногу се идентификуваат со... Ne povuče ih, jednostavno akcija-reakcija. Uvijek se probudi isti program. Znači, oni bi trebali vježbati da kad se to dogodi, prvo bi trebali reći hoću vježbati, onda bi trebali reći uočit ću kad se dogodi. Prvo treba da spoznaš. Ne čak spoznaš, trebaš se sjetiti. Znači ti odlučiš sljedeći put kad me neko naljuti, neću planut. Sad se ti trebaš tog sjetiti. Така, на тоа некој си ветување што си Cijela ta vrhunska duhovnost se svodi na to da se možeš sjetiti da se moraš sjetiti. Znači da budeš svesen. A to moraš uvježbati. To sam ti prije reći, kad si rekao da oni hoće ravnu crtu. Na neki čudan način i ova prava priča isto vodi u ravnu crtu. Znači, recimo vježba. Ako me nešto plaši, to je loše, ako me nešto veseli, to je loše.
I sad šta će biti? Već ti moraš baš to izgovoriti, ne da ti pomisliš da to podrazumijevam. Ne, to je kao vježba. Kao da kad dižeš uteg, šta, možeš dignuti uteg jednom. Pa nema veze, digni ga 30 puta, to vježbaš. I onda ti pomalo ćeš vidjeti da će ti se jednom dogovoriti zapravo da ti trebaš biti pomalo ravnodušan prema stvarima, ali ne cinično ravnodušan. Znači, nešto loše dolazi da se ne stresiraš unaprijed. Ja sam prije znao 5 dana unaprijed biti u stresu. Ali isto tako, kad nešto očekuješ, nemoj očekivati prejako, to je isto stres, pa ne možeš spavati. I na taj način čovjek može preprogramirati svoje navike. Jednostavnim ponavljanjem. Ponavljanje je majka učenja, pa tako i na razini neuroplastike. Trebaš puno puta ponoviti, a to je ono sažeto u onoj reći first fake it, then make it. Kužiš? Fake To it, ti then je, you make it. pa sviraš gitaru. Kako ćeš naučiti svirati gitaru? Pa trebaš puno puta ponoviti. Koja je razlika između mene i Joe Satrianija? Nikakva, osim što je on puno puta ponovio. Da, jedno 10.000 Pa sati. da, upravo tako, a ja ono malo kužiš. Da, drži. A, знаеш, моментот што го спомна, не треба да останеш равнодушен. Знаеш, тоа е интересна работа. Од кој аспект? Бидејќи кога ќе сватиш, кога ќе почнеш да мислиш на работите дека, односно самите мисли, дека тие се материализираат од никаде. Знаеш, ти не ги мислиш работите, туку ти доаѓаат, така. Ако го сватиш тој момент, лесно може филозофски да се западне во некоја квака каде што ништо не е битно, ама не е тоа поентата. Pa znaš čim se radi? Upravo ta spoznaja da ništa nije bitno je dubinski oslobađajuća. Dobro. Ali to ne znači da ti dalje ne sudjeluješ u životu. Nije to ne fatalizam. Znači, ne, dapače, to znači da se možeš opustiti. Da se možeš opustiti. Така. Kužiš, ja mogu hodati, evo, recimo primjer. Ja često put ne sretnem nekog na ulici, koji svi, neko zastane i popriča. Pa ja se ne sjećam ikada, makar sam uvijek morao negdje ići, ako svi ljudi imam svoj plan, imam u Volkovo montažu, u Volkovo, ali naravno krenim u razumno vrijeme, nisam tip koji kasne, nego lovim precizno, ali što se zbivalo? Kad god bi nekog sreo, ja jednostavno uvijek imam vremena popričati. Ništa ne dogodi strašno ako ja popričam. Ne moram biti u žurbi ko nekad bi bio, joj ne, sad sam u žurbi, ne mogu sad. Nemoj se. Šta ne mogu? Mogu, popričam i onda pogledam sad moram ići i odem. Znači, mogu se te stvari drugačije raditi. Pitanje ti je odnosa. To ti je u stvari ono temeljno, a odnos ti proizlazi iz tvoje navike doživljavanja stvari. Znači, Pa ti je тоа вежба. Vježba, čista vježba. Така. Neće samo, jer ti moraš vježbati na mekim, dakle kad dođe velika situacija koja te lupi, ako si neuvježban, ti ne možeš ući u to. Neko te jako živcira. Ne možeš ti sad biti ono Buda, za mene ništa ne dira. Ali ako si ti vježbao na malim stvarima, znači ova prodavačica, znaš, nemoj misliti na torticu, kako je išla ona reklama. Znači, to se u stvari radi gotovo fizičkim vježbama kore mozga, koje se radi na temelju usmjeravanja, znači, vlastite pažnje. Ti si taj koji kaže, ne, sad neću ovo. A inače, ako ti to nećeš sam napraviti, napravit će tvoje navike same za tebe, neuronske mreže i tako dalje. Pa će oni živjeti tebe umjesto da ti živiš njih. Така. Ili će život živjeti tebe umjesto da ti živi život. Kužiš, uvijek je nešto, uvijek je drama. Dobro, si razmišljao kad će prestati ta drama? Neće nikad prestati. Pa onda, hoćeš biti sretan kad dođeš u mirovinu, kad umreš, kad ćeš biti sretan? Да. Концепт што мислам бркаш нешто што не се ни стига. Pa da. Mislim, šta znači, razlika je to kad tebe nešto usreći. Ja dobijem novu ploču pa sam neko kratko vrijeme sretan. Или имаш супер проба со бендот, супер, вау. Pa da, ali u stvari ti ти možeš biti sretan i kad si nesretan. Na neki način. Nije to stvar toga da ti se veriš i samo se dobro osjećaš. Jednostavno, to je u prirodi života, proces koji ide gore i dolje. Pa ja svako jutro kad se probudim sam vrlo nesretan. Znači, prvo buđenje je kod svih gdje sam, skupljaš motivaciju za dan, šta je sad ovo, živa depra. Znači, jesam ja sretan. 2 sata kasnije, super sretan. 5 sati kasnije, opet tužan. Да, види тоа што си, тоа е тоа, прифати го моментот. Upravo to. To je izazov, nije to sad neki recept za život, ali se može vježbati. Ti možeš postupno u postocima povećavati. Dakle, da imaš recimo umjesto 20% sreće u životu, da imaš 30, 40, 50, 60, možeš postupno. Možeš. Tak, trudi se. A najbolje s tim stvarima, da jednostavno si pomisliš kako je to dobro. Idem se voziti autom, vani je kiša, kako je to dobro, sad ću slušati CD. Nekako uvijek nađeš neko mikro utočište u kom ćeš se ti dobro osjećati. I bok, kužiš. Ali to funkcionira na lakim stvarima. Onda dođe imaš jako važni sastanak, pa nemaš cijelu noć spavati. Sad to zahtijeva već malo dugotrajnije vježbanje da je u takvom trenutku pa šta idem. Sve se već dogodilo. Ali može se to. Može se, nije nemoguće. Океј. Концептот, спомнам Бог, концептот на сега тука Бог, ѓавол, добро, зло. Знаеш, тоа се концепти што постојат илјадници години, така? И ти си ги проучувал овие работи. И пример што ќе им кажеш на луѓе кои што сигурно ти дошле така и ти кажеле, види, зашто да сум добар кога лошите подобро поминуваат? Односно, зошто човек да се
бори против искушенија, да одбива искушенија, да биде морален, да биде ваму таму, кога често пати луѓето имаат перцепција дека добрите поминуваат полошо. Pa gledaj, ja kao prvo apsolutno mislim da čovjek zna u sebi, ima tu jednu moralnu vertikalu, znači činiti dobro ili loše. Ne znam sad ni od kud bi krenuo. Daj malo preciziraj malo pitanje. Знаеш, ајде да почнеме вака. Што им викаш на таквите луѓе? Што ќе ти речат, види, во животов гледај, овој зловен, ваков, таков, неморален, a pak ги добил... Ja bih rekao, gledaj, ja kao prvo mislim da svako ima svoju sudbinu i svoju karmu. Znači, nije bez veze da se veliki mudraci rađaju u bogatim obiteljima. Ako je jednom Yoganandi sudbina da bude znanstvenik, ne može se roditi u jarku gdje ne može ništa učiti, nego moraju takve biti okolnosti. S druge strane, sam koncept dobra i zla naravno ovisi o kutu gledanja. To je sasvim jasno. Kao treće, sve ono što ti se zlo dogodi, u stvari jednog dana ispadne da ti je bilo dobro. Uništilo ti život, ali ti je donijelo nešto čega se sad ne bi odrekao što ti 25 puta bolje. Znači, šta je tu zlo, šta je dobro? S treće strane, ono što je jedino se može smatrati zlim i mjerom zla je pitanje namjere. Znači, mi svi činimo jednim drugima stalno zlo jer smo slijepi. Jer smo nervozni, jer smo glupi i činimo ga, nehotice. Ne želimo to, tako ispadne i posvađamo se tako dalje. Ali pravo činjenje zla sa namjerom da se ozlijedi, povrijedi i to mi imamo u sebi. Znaš ono kad te obuzme bijes, kad si sretan tek kad nekog povrijediš. Ono kada hraniš tijelo boli, kako bi se reklo. Pa da, onako i kad on onda pati, onda nekako si ti nahranio tijelo boli. Ali to ti je zapravo jadan obrok, jer nakon toga je to prva pobjeda. Ne? A sad da li postoji aktivni princip zla? Ja mislim da u stvari, inače to je najstarija rasprava na svijetu. Taka? Da li zlo predstavlja samo odsustvo dobra ili je zlo aktivni princip? Znači, to je rasprava koju sad si može svako zauzeti strane. Ja osobno mislim da zlo je neki aktivni princip. To je tvoje mišljenje? Ovako, generalno, ali to ne znači da nije dio šireg ciklusa. Razumiješ? Delo od prikaznata? Pa ja mislim, procesot? Pa da, ti si isto dio ciklusa. Recimo, šta znam, evo, ti možda, ne znam, si u procesu, evo, ajmo recimo raščišćavanje vrta. Ti čisti svoj vrt. Koliko si pobio biljaka, koliko životinja zgazio, pobio kukaca, masakr si napravio. To si napravio, ali si čistio vrt. Kužiš, i sad jesi ti napravio dobro ili loše. Pa gledaj, njima se to baš nije činilo jako dobro što si napravio. Kužiš, ali šta si ti radio si vrt? Nisi ništa loše mislio. To nije zapravo problem. Čovjek bi se trebao čuvati onih situacija kad namjerno želi biti zao, jer meni je iskustvo pokazalo tijekom života da jednostavno to ne vraća se ničim dobrim. Kad čovjek na taj način nije u skladu s moralnom vertikalom, onda slijede bolesti, takve stvari fizičke i onda se ljudi pitaju šta mi se događa. Smetkata događa. Znači, zato jer čovjek koji ja mislim nije u skladu sa njegovom, evo recimo najbolji primjer ti je to što, ne znam, ljudi ne ubijaju mačke. Mogli bi ih ubijati, niko ih ne bi tužio ni lovio. Zašto ne ubijaju? Pa zato jer imamo neku empatiju prema mačkama, to ti je najbolji primjer. Ne je da bi se ljudsko društvo raspalo u takvom slučaju. Tako da, a u čovjeku ono što se kažu bore dobro i zlo, to se više bore znanje i neznanje. Znaš, onda se sjećam kad sam prije išao na neke promocije knjiga, pa mi je ono došlo bilo da ušićarim knjigu. To mi odjedno sam se funkcionio kad bi bar mogao a uopće me nije zanimala zapravo. Neki promocija o povijesti, bila bi dobra. Jednog dana kad sam rekao, ma neću to više. Kad sam bio potpuno slobodan od toga, kad mi postalo zapravo svejedno, sam shvatio šta imat ću na polici, pa ću imati par godine, pa ću je baciti, to ću je pročitati, neću. Kužiš, nisam si mislio, hvala Bogu, riješio sam se brige. Jer nažalost takve stvari crpe energiju. Zlo crpi energiju, spletkarenje crpi energiju. Upravo si kažu, si ima ceh, si doja smetka na kraj, sve to se gubilo u tebe. Ti realno sebi, stvarno sebi radiš zlo. Većina drugih ni ne zna da ste njima ništa napravili. Правејќи зло си правиш себе си зло. Па да. А спомна судбина, значи ти викаш дека секој си има свој некој таймлайн, како да го кажеме. Така, има ли шанси, бидејќи тоа човекот од секогаш сакал да го направи, да го следи тој процес, односно да може да предвиди што ќе му се случи. И постои тоа како опција. Pa gle, kao prvo, za takvu stvar ti dobro služe sve divinacijske metode. Astrologija, džotiš, kozmobiologija, rune, Kejamani, kao jedna naprednija verzija, jedan Riječanin je napravio neku verziju I Jinga. Znači, to su tehnologije koje djeluju kroz načelo sinkroniciteta. I oni ti mogu pokazati trendove. Naravno, ti možeš i samo uočiti da tvoj život baš nije besmislen, nego da ima rođene ciklus. Ja sam, recimo, ne mogu sad o tom pričati tu na televiziji, ne znam kako bi to objasnio. I mogu bih reći ukratko, ali nisu ljudi tako naučili razmišljati, ali svaki čovjek ima neke svoj ciklus u životu. Ja sam sad vidio 5 godina, 7, 9 i tu svijetovi nastaju i nestaju, što je logično.
Evo, Svjetovi. svjetovi. Pa da, Dobro. recimo, evo najbanalniji primjer, to su Ajde. svi prošli. Završi osnovna škola, mora prestati da bi počela srednja, jel' tako? Tak, dobro, taka. Jel može li elementarnije? Tak, pa točno, tako isto. Točno. Odjednom odlaze, znaš, kuće, poslovi, zgrade, ljudi, ptice, svašta dalje i odjednom, sad ako ti se dogodi da uočiš tu situaciju, onda si ti pred jednim izazovom. Kao prvo, meni taj moj algoritam koji sam si nacrtao, kao prvo mi izgleda kao sudbina. Sve je usklađeno. Znaš, na te godine se točno rađaju djeca, tu se na mnoge načine sve to poklapa. S druge strane, ti daje nekakav ipak kompas na moru. Odjednom vidim tu je krenula prema dole kao ne bi bilo dobro. Biće umiranja, biće nestašice novca, ali onda ne možeš tu ništa. A onda krivulja krene prema gore. Pa svijet počne bacati novac na tebe iz najbizarnijih izvora, a ti onda opet znaš pa dobro, za par godina će opet nestati. Jer je bit u procesu koji prolazi. Tako da ja mislim da postoji sudbina. I da ona ima jednu svoju čak i logiku da čovjek u većini slučajeva se bavi uvijek istim problemom na raznim razinama. Kao nekakav vrtlog. Sad se baviš istim problemom na razini osnovne škole, pa na razini srednje. Kao da učiš recimo matematiku. Matematika za osnovnu školu, pa za srednju, pa za fakultet. Odi napredna, ponapredna i Tako, ponapredna. sve finije, krug je sve veći, napor je sve veći, a pomak je na izgled sve manji. A tvoje lično mišljenje е дека позитивна или негативна или неутрално, пример, гледаш на тоа, на работата да го знаеш тој циклус однапред, знаеш, бидејќи ако знаеш дека хипотетички ќе ти се случи нешто лошо и сега не знаеш што ќе биде точно тоа нели филозофски гледано е негативно. Бидејќи ти очекуваш дека ќе ти се случи нешто лошо. Ma ne, gle, znači što se radi? Ja mogu to očekivati, ali ja ne mogu utjecati na to da će taj čovjek umrijeti baš tada. Razumiješ, ne pričamo o očekivanjima onog tipa doživjet ću nesreću, pa onda je doživiš. Ja pričam o stvarima koje dolaze izvana. U ovoj priči, u ovoj tabeli, u ovoj tom valu, u stvari su sve situacije koje dolaze izvana. Ne dolaze one od tebe. One se tebi događaju i čine jedan smisleni slijed. Ама се ти се случува тебе од надвор. Sve. Ljudi misle recimo koji imaju plan, a ti kad bolje I u pogledaš, bavite raboti ti svaki se čovjek, slučuje to sve si sreo ljude negdje izvana koji su ti nešto donijeli. Sve je život kao odlučio za tebe da nisi sreo tog, pitaš se šta bi bilo da ne... Им се смееш на луѓе кои ќе речат, јас ова го постигнав, го направив, знаеш, кога сето тоа го припишуваат на себе си. Pa u toj priči stvarno to ispada. I postoji dobra izreka, mislim, čim je manje tebe u danu, tim ti je dan bolji. To ti je živa istina. Jednostavno, ali kako bi se reklo, život treba biti ispunjen djelatnostima koje potpadaju u kategoriju da si ti sebe izrazio. Znači šta nekog zanima? Nekog zanima javni nastup, nekog voli vrt, ovo ono. Mnogi ljudi su se našli u nekim stranputicama gdje se nisu izrazili. Nisu se, neki ljudi dakle rade poslove koje vole ili koje ne može ih voljeti. Jednom je Johnny Štulić rekao, ne možeš uživati kad radiš ono što voliš. I to je istina. Ne možeš da uživaš kога работиш тоа што Pa što je logično, jednom si iskoristio kartu uživaj, toču i dalje se moraš raditi. Koliko sam imao dosadnih frustrirajućih proba. Ali ko ne odustane, taj stigne, ne? I tako. To je točno, da. Кој што нема да се откаже. Pa tako je rekao jedan naš basist kao band. Mi nismo, kako snimamo ploče, imamo neke svirke, ali nismo baš ono što bi se reklo uspješni neka band, ali ne idemo za tim jer svi radimo nešto drugo. On je rekao, mi ne možemo propasti kao band. Vrlo jednostavno dok god postojimo nismo propali. To ti to. Možeš biti najpropali po svim parametrima, ali nisi propao, još si tu. Možda sutra bude nešto. Постоиш. Да. Поврзано со судбината и го спомна сега ти претходно, синхроницитет. И тоа е поим што ти често го комуницираш. Ајде на луѓето да им објасниш. Што е тоа како поим и како изгледа тоа во пракса? Како се појавува низ животов? Pojam sinkronicitet su najbolje definirali još 30-ih fizičar Pauli i psihoanalitičar Jung, koji su rekli da je to događaj koji krši uzročno-posljedični slijed i ima značenje za ono kom se događa. To je ključno, jer u ovoj slici svijeta nema značenja. Šta mene briga, što na čovjek tamo sjedi, što je tamo prozor. Ali ovdje se događaju događaj koji tebi zapravo na neki način stvore prvo osjećaj deja vu, nekakve tri teme se poklope i oni zapravo kroz sinkronicitet tebi donose neko simbolično značenje. To je jedna vrsta sinkroniciteta, ima ih jako puno. Imaš sinkronicitete koje ne možeš usporiti, nisu na razini doživljaja, čudni događaj. Dobro, ама за да појаснат како тоа во животот се манифестира? Evo recimo ovako, manifestira se ovako, evo recimo ti, dakle, može na 101 maštovit način. Tako. Znači, to nema pravila kako se manifestira uopće i zato je to fenomenalno i zato je to i neprepričljivo i zato ne možeš to ukrotiti. Ali događa se recimo evo na sljedeći način. Dođe čovjek i sretneš prijatelje iz srednje škole. Dugo nisi vidio i baš ti nešto iznači, i di si, kako si ovo, ok, ide dan dalje. Odjednom dolaziš u antikvarijat, šta odjednom vidiš hrpa, gle, ovo su moji udžbenici, ovo smo u srednjoj školi, sad totalno izmišljam. Da. I sad ti već neki deja vu, ček šta ovo, ali još ništa. Onda ideš treći, odjednom, kako se zove, te prijatelj skuplja autom, odjednom te izbaci auto ispred tvoje srednje škole. I sad ti odjednom čekaj malo,
nešto je tu čudno, kao neki deja vu. I onda skužiš, aha, sreo prijatelja srednje škole, ovo sam sreo, i odjednom vidiš neki znak, ali nisu sinkroniciteti uvijek lako dokučivi. Kužiš, nekad oni dolaze kao neka potvrda, ali uglavnom su to događaji koji se povežu u tvojoj percepciji kroz jedan simbolički značaj, kroz nešto što znači nešto baš za tebe. Znači oni zapravo su jako neobični, jer ako oni postoje, oni se ljudima događaju, vrlo je zanimljivo zapitati se kakva je priroda svijeta ako se sinkroniciteti događaju. Jer odgovor je samo jedan moguć. Da se svijet, da je zapravo mi hodamo unutar vlastite svijesti. Kao u snu. U snu ti je jasno da sve što si sanjao si ti. I pas i onaj zid, i mama, i baka, i oblak, svaki detalj. A kako znamo da radi percepcija, evo recimo meni je vrlo zanimljivo... Arhetipite na Junki. Pa evo, ja sam bio iznenađen kad sam u udžbeniku za 4. razred osnovne škole iz prirode i društva kod svoje kćeri vidio da piše točna istina, koja je s filmom Matrix. Piše, jer to je istina, to je znanstvena činjenica. To naša osjetila, skupljaju signale i onda ih šalju u mozak koji stvara vanjsku sliku vanjskog svijeta. Da. Samo nije rečeno djeci razmislite što to znači, nekakve implikacije. To ti je to. Nego faktografski. Drugim rečima, ta činjenica, jer danas je često znanost protiv znanosti. Znači, znanost potire samu sebe često puta. Jer u ovoj priči sinkroniciteta ti imaš svoja značenja, svoju podsvijest, svoje simbole, to nema ništa egzaktno, to više nije znanstveno, ali to ne znači da nije stvarno. Ама ти ја вадиш сам символиката и значењето. Знаеш, ова е многу интересно што го кажеш, 3 случаи со среднова школа. Ти то не вадиш, ти то осjetiš. To nije racionalizacija. Racionalizacija bi bila kad bi ja odlučio da ću vidjeti samo Hyundaie. Samo Hyundai kad vidim. I to ќе pratиш. I odjednom ću vidjeti po gradu da puno Hyundaia ima. Znaš, to ti je kao ono neko ko mrzi ono gej, njemu se čini da je svijet samo gej. Taka. I takve priče. Ali ovdje se ne radi o tome. Ti sinkronicitet ne očekuješ. Ti on dolazi izvana s nekom svojom pričom. Nekad ti recimo sinkronicitet... Ама како да го извлечеш значењето од тоа? Pa gle, znači, evo su srednjava škola го uzimаме како... Daću ti primjer još drastičniji. Evo ti značenje. U obliku. Recimo, voće i povrće ima oblik organa kojeg liječi. Mrkva izgleda u prosjeku kao oko. Orah izgleda kao mozak. Grah izgleda kao bubreg. Znači da je cijeli svijet sinkronicitet ko knjiga otvorena tebi za čitanje gdje kroz oblike dolazi. Znači sinkronicitet se odlikuje jednom sličnošću. On je analogan, on nije digitalan. Njega ne možeš klasificirati u brojke. On je na razini doživljaja. Doživljaj je neizmjerljiv. Znači zato transhumanizam i čovjek ne idu skupa. I jednostavno, on nema nikakve logike. Tebi se čini kakav je svijet ako se od meni događa. Ali svijet psihodelično iskustvo. Upravo tako. To je pravo pitanje i pravi zaključak. Jer šta, ako je psihodelično iskustvo intenzivno iskustvo u svijesti koje ima simbolično značenje za tebe, a život je po ovoj priči isto intenzivno iskustvo u svijesti koje ima simbolično značenje za tebe. Svako doživi neke stvari, iste osjećaje kroz razne medije. Dakle, sinkronicitet, nekako je pojava sinkroniciteta u ljudskom životu kojih prije nije bilo prije 20 godina. Ja se sjećam, nije bilo, i svi s kojima sam pričao, slabo je bilo sinkroniciteta. I tako dalje. Znači nešto se mijenja. Granice između fizike i uma i mozga vjerojatno se stanjuje ili nešto mistično, nešto se nikad prije nije događalo. I meni o tome svjedoče sinkroniciteti. I onda kad njih podigneš na višu razinu dobivaš kozmičku tajnicu. Ni sinkroniciteta koji ti odjednom zatvara vrata ili otvara. Sve što trebaš napraviti je odraditi. Ono neće odraditi za tebe. Ono će te dovesti čovjeka, ti moraš odraditi. Ali trebaš biti spreman odustati od svojih ideja, znači na neki način prepustiti se nekom kozmičkom redu. Na neki način život sinkroniciteta ima u sebi jednu crtu religioznosti, ali ne vezano uz religije, nego vezano uz prepoznavanje nekog većeg kozmičkog reda kojeg si ti dio i ne razumiješ ga i on se pred tobom odvija i sad ti... Neko je gospodov plan. Nešto tako. Ti treba da se поврзаш на фреквенцијата. Да се уградиш у тај план. Jer инако не можеш ту ништа. Така. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963. За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со 3 нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба.
Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие. Од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Гладен си, ама ич не ти се готви. Нема ни потреба. Со Кликни Јади, првиот фуд деливери сервис во Македонија. Со над 300 ресторани на избор и различни попусти и понуди секој ден. Сигурно ќе најдеш нешто вкусно и интересно. И ти и останатите 70.000 срекни корисници. Поддржуваш 100% македонски бренд со над 150 вработени. За брзо, сигурно и безбедно доставување на секој можен оброк. Тука за тебе сега и секогаш е Кликни Јади. Не готви, само Кликни Јади. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. После 8 години се сеќаваш ли како незгодно беше кога ќе земиш пари ти да фали тоа во нова страни 250, а тогаш Ембр за најдобри М-кеш. Кај си брати? До 31 мај имаш време и знај, секој кредит е во игра, само аплицирај, многу награди во кеш, секој ќе се радува. Епа лесно е ко песна, М-кеш ко подарува. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Пролетна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на третмани за ремоделирање лице, врат и раце со скулптра, радиес и хармоника. Идеален начин да се поттикне создавање на нов колаген и еластин, кои на волшебен начин ќе ги избришат знаците на старење и ќе го вратат сјајот и еластичноста на кожата. Крајниот резултат е долготраен, со природен изглед, на компактност и свежина. Јавете си, закажете термин 02 321 6608. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Da, molim. Buongiorno Kaja. Upam da joj je tutto pronto. Je, naravno da je. Sam na poti u hotel. The man, the legend, Ace Majstorovski! Vsi smo navdušeni, kako je te pratal dobiti ta projekt. Što je sledno? Pariz, London, Ljubljana. Lep pozdrav vsem skupaj. Ljubljana. Тебе да кажеме дека некој ме убеди. Ти си тежак на убедување. Мора да е некој посебен. Hej, Ace, jesi na aerodromu? Нема да се љутиш, али успава се. Dame in gospodje, Ace Majstorovski!
Kaja! Ja, kje je ta naša super zvezda? Kje pa je ga? Moram pozdraviti. Ovo je moj dobar drugar Gogi. On je najboljši slašičar u gradu. Proste, možete maknuti naočale? Trebam uslugu. Ne. A samo za jedno fotkanje. Glej, dođeš, sredimo te, klik, klak i gotovo. To je to. Mislim da si spreman. Dobrodošli u Radisson Hotel. Evo, kako si? Daj, budi ono malo, budi malo pozerčina. Nosi tu torbu, ajde. Blizu, radit ćemo na tome. Signor Mastorovski, finalmente. Res smo veseli, da ste prišli. Gospodine Ace. Kaj si pa živčen? Halo, Ace? To je čovjek, be, što gledam slike po internetu od nekoj što izgleda isto kao ja. Ma niko, ništa. Mislim, običan konobar radi tu u hotelu. Ma nije on bitan. Ace, svuda te tražim. Molim te, pa ne mogu se tek tako pretvarati da sam neki svetski poznati guru. Kakav svjetski poznat, to ti je čisti PR. Ti nisi Ace. Ace, ovaj što vozi u kola, koji ti kurac? Ja sam Ace Majstorovski. Tip je prevarant. Svi lažu, svi žure, ma nemaju vremena čak ni za ono najslađe. Za nešto slatko, za desert. Денеска ви го препорачуваме овошниот чај со брусница на Good Nature, богатство на вкусови, безпрекорно пријатен мирис, изготвен од високо квалитетни плодови од брусница и диво јаболко, помешани со малку хибискус. Уште една карактеристика е тоа што можете во него да уживате и да го конзумирате и како компот, при тоа вкусувајќи ги овошјата и билките што остануваат под седењето. Со својата конзистентна текстура и доверливи перформанси можете да сметате на моето брашно кое ќе ви помогне да создадете вкусни домашни задоволства што ќе ги воодушеват вашите пријатели и семејства. Пробајте го моето брашно од Кадино денес, вкусете разликата сами. За многу кратко продолжуваме, а најдобрите со најбрза достави, најљубезни доставувачи имаат нови промоции со бесплатни достави во било кој период од денот, дали е за доручек, ручек или за вечера. Спомна психоделични субстанции, така натаму, знаеш, поп културава се повеќе и повеќе тоа го зборува и во филмови, во подкасти, во серии, дека еден од начините за како шорткат, како скратен пат да стигнеш до одредени спознавања пред се за себе си е со DMT, ајаваска, псилосибин, нели печурки и така натаму и така натаму. Зошто е тоа така? И дали има и други начини да се стигне до истата таа цел на спознавање без психоделични субстанции? Kao prvo, psihodelija je potpuno pogrešno shvaćena. Ja sam isto prvi put kad sam išao na ayahuasku, želim skinuti naočale ove stvarnosti. Da vidim šta je daja vistinata. Kužiš, a nema se šta za vidjeti u stvari. Sve si ti, sve je tvoja percepcija, sve si izmislio. Ali se radi o tome da psihodelici radi nešto sasvim drugo. Oni su oduvijek bili prirodni psihijatri. Zbog toga što oni rade. Što oni rade? Psihodelik nije droga, on te ne zdrogira. To nije kao alkohol, kao nekakve heroin, kokain. On napravi nešto specifično. On ti, ajmo reći, da pojednostavim, da skratim priču jer nema puno vremena, pogasi neuronske mreže neke, koje u stvari predstavljaju tvoje navike gledanja i razmišljanja. Znači ti odjednom imaš visoke kognitivne sposobnosti i sad ovisno na šta se usmjeriš. Možeš se usmjeriti na prijatelja, na svoju posvijest, na neki događaj, znači oni mogu u tom smjeru djelovati ljekovito. Što ti oni pokažu? Ti si jako ljut, recimo, neku ženu ostavi muž. I ona je ljuta na njega, osjećaj izdaje, ulagala je puno ovo ono. I odjednom uvijek isto reagira jer je ljuta i osjeća se kao žrtva. I sad će možda na psihodeliku, nekim gljivama i tako dalje, vidjeti ono što zapravo bi svako vidio sa strane, ali ono nije moglo jer emocionalno upleteno. Vidjet će svoj model interpretacije sa strane. Znači vidjet će, a joj vidiš, možda on nije on zapravo nije mogao drugačije. A zapravo kad bolje razmislim, stvarno bio pošten, pa zapravo mi je to i pomoglo na neki način. Pa nije mi htio loše, ali jednostavno zapravo to je njegov problem sve skupa. I tako dalje. I sad šta se zbiva? Nakon toga, psihodelik prestane raditi, ti se vraćaš evo opet tebe starog. Ali ti imaš sjećanje. Ti znaš, joj, vidio sam čovječe. Znaš, i ti na tom radiš i u stvari ti se onda gradi neki drugi tvoj. Drugim rečima, psihodelici, prečica. Šta ja znam, prečica, dokud se želi stići prečica do čega. Oni u svakom slučaju uvijek se svi ljudi sa mističnih iskustava, bez obzira da li je bila inducirana psihodelicama ili meditacijom ili na neki drugi način, vraćaju sa jednostavnom rečenicom sve je u redu. Zato ti, ako prihvaćaš kozmički red, onda moraš prihvatiti da je sve u redu i kad tebi nije u redu. Što baš nije malo.
Znaš ono, jer smo mi ono žrtve, nama ljudi rade ovo, nama ljudi rade ono. To ne li egocentrizam, neka se vrti okolo mene? Je egocentrizam i u budizmu ima jedan pojam koji glasi karmički glasnik ili karmički poštar. Što je karmički poštar? Kao što ti recimo napraviš račun za struju 1000 kuna i donesi ti poštar račun, pa nećeš poštara tući. Dakle, ti ako kao čovjek, tako ako ti kao čovjek trebaš doživjeti nešto iz nekog razloga, iz nekog svog posljednog programa, jer sve što nam dolazi u život prije svega ima svrhu da nam razbije programe. Znači, čim se lakše odvaš od tog svojih programa, tim ćeš lakše u životu živjeti. Čim se više prijaneš uz programe, tim ćeš teže živjeti do bolesti. Zašto? Jer program će puknut. Htio ti to, ne htio. Tu nema milosti. Životov prvo te programira, a poslije se boriš da se otprogramiraš. Gle, u stvari na neki način to je tako. Doista jest. I to je u stvari dio te magije života. Tome život i služi. Pazi, ljudi misle da je cilj života sreća. Ne, cilj života su problemi. Kad ćete to konačno shvatiti? Cilj života je da imaš problem. Ja sam se recimo potpuno oslobodio, nisam ni prije bio neki zavidan čovjek, ali znaš kako to ide? Ti imaš probleme, a niko drugih nema. Ovo je fino obučen u autu, zgodna cura, a sada sam se konačno izliječio, jer kad god nekog vidim, samo si pomislim, brate ili sestro, koji je tvoj problem? Do sad sam ustanovio da svi imaju i to ono hardcore, mame, tate, bolesti, braće, stvarno, 1000 stvari se ljudima događaju. I kad pomislim na tu osobu kao samo jednu osobu s problemom, neću reći da mi je drago. nego samo onako nekako, ono, what's the big deal, svi smo u istom loncu, kužiš, znaš, ono, nema većih, gornjih, donjih, svi smo mi ljudi sa problemom i to ti je to. I sa svojom sudbinom koju treba odraditi. Некој вела дека сите луѓе живеат исти животи, не во смисла дека истите искуства им се случуваат, ама дека исто ниво на болка имаат, исто ниво на, во текот на еден живот. Има нешто во ова? Во еден живот, 100 години да речеме, пример. Така, како викавме на човек, 100 век. Во тие 100 години, без разлика дали си ти газда CEO на не знам каква компанија или си човек кој свири гитара или обичен човек не знам што, во текот на тие 100 години секој човек ќе има исто ниво на болка, исто ниво на патња, исто ниво на љубов. Сви исто проживе. Da, svi. I ima nešto o to? Pa o tome se tu i radi. Dakle, zato nam život donosi doživljaj kroz simbolično značenje. Znači, svakog je cura ostavila u životu na drugačiji način. Scenariji su, ima ih milijarde, ali njihov zajednički osjećaj je isti. I skoro da nema nijedne ljudske emocije kroz koju čovjek neće u životu proći, ali na neki simbolični način. Za nekog će simbol uspjeha biti gradnja kuće, za nekog će simbol uspjeha biti knjiga. Nekom je simbol uspjeha nešto što je drugom beznačajno. Recimo, meni, on biti direktor kompanije ne bi ni mrtav, ma ni mrtav. Ok, milijarder, doviđenja. Znaš, ono, ACDC, ain't no fun waiting around to be a millionaire. Drugim rečima, ljudi su u tom smislu potpuno različiti, tako da, ono, što je ono bilo pitanje, to je jedna rečenica. Da. Interna šega, što bi rekli. Спомнав преска, не ми одговори. Психоделиците, без нив има шанси да се стигне до таа спознаја? Без психоделици? Еве, некој не сака, се плаши од такви работи. Recimo primjerice, postoje tipovi meditacije kao pomnost i drugih, koji ti omogućavaju što? Omogućavaju ti da ti usmjeriš pažnju na svoje reakcije. I ti sad kad neko nešto priča, ako ti odlučiš ne reagirati, nego usmjeriti pažnju na svoje reakcije, ti ćeš vidjeti svoj model percepcije iskustva po tome na što reagiraš. A upravo psihodelično iskustvo ti pokazuje tvoj model percepcije iskustva. U konačnici, ako ti prihvatiš ideju da je život psihodelično iskustvo, to ti je već samo prečica po sebi. Znači, rodinom čekaj malo, kakva je značenje, sudbina, sve dobiva neki drugačiji ton. Sve dobiva zapravo neki smisao koji ti ne možeš dokučiti, a ne vidi mene šta mi se sve crno događa. Na kraju krajeva, kako bi se reklo, samo transhumanizam pokušava donijeti sreću. Ono što sam ja vidio do sad je da postoje, šta znam, da ljudi, evo, najbolji primjer bi bio kada sam vidio reportažu sa jednim hrvatskim vojnikom koji je bio dio NATO-ve misije u Afganistanu. I kako se ovi stranci, zapadnjaci nisu baš družili sa domaćim Afganistancima, a domaći, ovi naši ljudi jesu, onda je on jednom bio kod njega doma. I pita ga čovjek, on ima malo ovako živi u pustinskom, praktički u pustinskoj izbi, ono, nema ništa unutra, i ima 6-7 djece, ne? I pita on ovo, koliko ti imaš djece? Veli, pa nemam još nijedno, a misliš imat? Pa mislim, pa koliko? Pa možda jedno, ili tako dve. Zašto? Veli, pa tako, nemamo dosta soba, znaš, imamo stan samo 2 sobe, 3, pa ćemo je. Ovaj ga gleda, koji uopće nema tu percepciju o čemu ti pričaš, zato jer za njega je potpuno normalno i to nije ni nesreća, niti bijeda, niti ništa da on živi u svom prirodnom okolišu tamo u nekakvoj izbi od pijeska, a sad ne pričam da postoje stvarno prave gladine i nemaštine, one su sve u pravilu
rezultat jednog nesmiljenog hoda korporatizma koji svugdje narušio ravnotežu. Tamo gdje se on nije pojavljivao kao takav, gdje je došlo do iscrpljivanja ljudi, robovske radne snage, kupovine, dijamanata i svega toga, kužiš, gdje se to nije radilo kroz postavljanje lokalnih diktatora, koji onda maltretiraju cijele narode da bi bili lojalni nekom trgovcu, dijamantu i tako dalje. Znači, kad ne bi bilo te intervencije, ljudima bi bilo svima dovoljno svega. Pogotovo zato jer nisi sam na svijetu, imaš i druge ljude, kužiš. Apsolutno. Ne treba ti puno. Веќе 8 милиарди викаат дека дошле. Mislio sam na ljude oko tebe, većina, ja mislim da ti je ono 7 milijardi 999 tisuća ni ne poznaš. Така. Имаме публика, имаме богами прашања од публика. И одиме на прво прашање, значи од публиката. Прашањето е од Дејан и вика како може човек, некој човек да биде истовремено и успешен и добар. Pa ja bih rekao, gle, sad dolazim ovako, izraz uspjeh je obično se interpretira kao ostvarenje kroz neke društvene vrijednosti. Znači uspjeh, ako čovjek misli da je uspjeh steći novac ili vilu, mogu ga odmah uvjeriti da jako puno nesretnih ljudi ima vile i Cadillake i sve živo i nisu ništa bog zna kako sretni. A u biti sretan je uspjeh samo po sebi. Uspješan i dobar. A uspješan i dobar. I dobar. Pa gle, ja mislim da ono što sam ja vidio, da zapravo dobri ljudi u stvari su uspješni, zato jer onaj čovjek koji nije dobar i koji postigne naizgled neki uspjeh, u stvari taj uspjeh ima preveliku cijenu. Ja osobno to ne bih nazvao uspjehom. Jednostavno, mi se tu moramo dogovoriti oko mjernih kalibara. Tako. Što je uspjeh? Znaš ja mislim da je uspjeh kada je čovjek u skladu sa svojom obitelji, kada se dobro svi smiju, znači to je stvarno uspjeh, to nije fake. A isto tako vjerujem da se čovjek u životu treba i ostvariti. Znači ne relativizirati uspjeh. Ne, ja mislim da svaki mladi čovjek treba i završiti faks i zaposliti se, dokazati sebi da može odraditi, da je pobjedio, da je zaposlio, da je postigao neki uspjeh u firmi, da se pomaknuo dalje, čisto zato da sam sebi otkrije nove dimenzije sebe i tako dalje radi svojih ljudskih razloga, ali taj uspjeh je njemu samo sredstvo da sebe ostvari. Ako on postane krajnji cilj, onda ti zapravo više nije važno što misliš dobro ili loše. Ti si fokusiran na automatski pilot na jedan cilj i doviđenja. Uopće nije bitno. Tako da ja mislim da se doista, ja znam dosta ljudi koji su i dobri i uspješni. Mnogi moji prijatelji su stvarno i po konvencionalnim mjerilima uspješni u smislu da imaju sređene poslove, uspješne i kreativne, da su i pritom sretni i zadovoljni i pritom su beskonačno dobri. Ja čak mislim, nekako ne usudim se to reći, živimo u svijetu cinizma gdje će svako izbaciti 100 nekih glupih primjera, ali meni se čini da je zapravo uspjeh vrlo često i možda proizlazi iz dobrote. Nije dobrota i neka ideja da te svi šamaraju. Kao ti si dobar jer te svi šamaraju. Znaš I dobrota osim toga nema puno ni veze sa kapacitetima. To što je neko dobar ne znači da ima kapacitete da bude uspješni menadžer. Ali možda ima kapacitet da bude uspješni vrtlar. Ili da li je neki vozač kamiona uspješan ili neuspješan. Ali ako je to njemu gud, postoje neki ljudi koji rade sretni poslove koja nikad ne bi radio. Pa nikad ne bi bio liječnik u bolnici. Ni mrtav. Među onim svim stalno bolesnim ljudima, oni mirisu i tako. Neko to voli, moj kum baš to voli. Studirao je, porađa djecu i tako dalje. Второ прашање од публика. Дали постои слободна волја? Evo, to su svi zakvačili na to, svi gledali po tim podcastima i sad kužiš Pa gle, već sam rekao da ja osobno mislim da ne postoji, onda mi svi napadnu kako je to moguće i tako dalje, ali mislim logika iza toga je vrlo jednostavna. Mislim, moja ideja, hoću tako vjerujem u sudbinu, ne mogu vjerovati u slobodnu volju, ili tako? Pa nisam se je napišano, se je napravljeno. Pa ili vjerujem jedno ili drugo, ne mogu kužiš Добро, но да повториме, немање слободна волја не значи и фатализам. Значи не е тоа, јас сега ќе легнам и ништо не правам, секој си дое само. Tu se radi o reinterpretaciji života, jer na što ću sve život? Ako ja smatram da postoji sudbina i da postoji moj doživljaj i moja način kako se ja raščišćavam i odnosim prema toj sudbini, onda u tom slučaju ja nemam neku slobodnu volju da sad određujem šta će sa mnom biti. Ali imam slobodnu volju, kao što su stari Egipćani rekli, kako ću se odnositi prema stvarima, s jedne strane. S druge strane, svi ljudi mogu lako provjeriti, ako se sjete svojih odluka u prošlosti, da li su ikad mogli drugačije odlučiti? Njima se tad činilo da jesu. Tako se čini, da. Međutim, neki čovjek sa strane koji vidi sve parametre bi rekao pa ta stvar je već odlučena, samo čovjek kao još razmišlja. Znači, ti vidiš da su ti okolnosti i zapravo u toj mojoj knjizi Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam koji se temelji na psihodeličnim iskustvima, u stvari ti vidiš da odluke tebe donose, ne donosiš ti njih. Odluka je donesena, nisi ti donio. Ona se jednostavno složila kao zbir parametra svih, ali što se zbiva? To ne znači da je čovjek robot. To samo znači da on ne bira svoju sudbinu, ali on
njemu je dovoljna iluzija slobodne volje za sve što treba proživjeti. Jer ako ti razmišljaš, dakle, ja isto sam u tome. Mogu ja ne vjerovati u slobodnu volju, a sad dođe situacija, hoću li ići na ovaj fakultet i ovaj fakultet. Koliko god ja znao da ja ništa zapravo ne biram i da iz perspektive od 10 godina je to logično da se dogodilo, ja u tom trenutku moram nešto raditi. Sad sam imao neku iluziju slobodne volje, kao zatočenik vlastite sudbine. I trgam, mučim i na kraju ispadne baš ono što je trebalo ispast, ali neko treba odraditi. Tako je. Kužiš, taj koji određivo sam bio ja i tu su se događale stvari. To je ono na što se treba osloniti. Тука е човечкото во планот. Tako je, dakle, doživljaj koji je vezan u sudbinu. Tako da u stvari i znanost i religija vole tu ideju slobodne volje. Meni se osim čini da je ona precijenjena. Ja bih rekao čak da nije mi neka sloboda... Дури во уставот амерички е пишано. Ma gle, meni ti osobno nije neka sloboda kad je cijeli život na mojim leđima. Znači, sad ja odlučujem i sad sam ja slobodan i izgaram. Pa ja sam došao na jednu svirku baš i čovjek veli, ja velim kada počnem svirat? On veli, kad hoćeš? Ja velim, nemoj mi s tom slobodnom voljom, odustao sam od nje, nemam, samo mi reci kad. Da li u 10, 15, šta, kad hoću. Možda uopće Možda neću. nikad. Pa da, meni ljudi veli kad ti hoćeš, ja velim, gle, ali ja neću nikad. Samo mi reci kad treba. Tako da ta slobodna volja doista je jedno pitanje. Ja mislim da ti zapravo svi nude slobodnu volju osim šamana. Oni ti nude ayahuasku. Good one. Следно прашање од публика вика: мит или вистина? Балканците се најпаметен народ. Ma gle, kako jedna takva očigledna i dokaziva činjenica može biti mit? To je to. Istinu jednostavno nanjušiš kad je vidiš, kužiš. Da. Ja to nek bolje sročim. Ето, одлично. Имам уште едно од публика. Ајде. Значи, какви техники користиш, вели, за да одржуваш добра духовна кондиција и чист ум? Nikakve. Samo živim. Što bolje mogu. И тоа е техника. Eto. И тоа е техника. И тоа е техника. Dobar šlajvor. Ајде вака, една работа за која искрено не сум те слушал многу да зборуваш, поправи ме ако грешам, љубовта. Што улога игра љубовта у цело ова? Pa s obzirom da ljubav Ona predstavlja... romantična ljubav, neli... I ta, mada je ona više hormonski trip nego neka prava ljubav. Така? Pa da, mislim, Dobro. budimo realni. Dobro, Zamagljena okej, percepcija, okej. znaš ono. Kak zove... Dakle, u nekim fazama života dok sam bio aktivan, uvijek sam imao puno svojih nekih ideja, projekata, planova, tog mi nikad nije falilo. Bilo mi dovoljno i samo to činilo mi se tako. Međutim, u jednom trenutku ti u biti shvatiš da zapravo ti to dostignuće zapravo nema neke posebne veze ako nešto iza toga nije puno. I onda na svoje iznenađenje shvatiš da ti je ljubav važnija nego što si mislio da je. Sad to ne znači, dakle, odjednom vidiš da u stvari ulaganje u ljudske odnose je možda jedina ona prava investicija. Kužiš i tako dalje. A sad ne znam da li pričaš o osjećaju ljubavi koji čovjek ima u sebi, pa ga vezuje s druge stvari, volim psa, ili misliš sad o ljubavnim vezama i odnosima? Jer ljubav je jedna rečenica koja za toliko ljudi toliko znači da pojma nema. Ljubav, neki kažu, ja sam zaljubljen u život i takve gluposti. Da, ama ajde da... Misliš na ljubavne veze, cure, dečka, a šta se tu ima za reći? Mislim, imaš Ево, го бираме ли ние партнерот? Знаеш, околу слободната волја, бираме ли ми партнера? Prema mojim spoznajama, to ti je sve sinkronizirano. Znači, točno kada ti u sebi doneseš određenu odluku, dubinsku, onda svemir kreće prema tebi. Ti prema njemu jednim korakom, on prema tebi s 1000. Ali, kad poslije povijesno pogledaš, vidiš da se opet događalo logično kad je trebalo da je ovo staro otpalo, da novo se trebalo roditi, a tega nisi prepoznao u tom trenutku. Znači, да не ми се налутиш, ти си дел од едно многу убаво семејство, имаш 3 ќерки, кои што си се возрастни, знаеш, во твојов живот како одеше тоа со сопругата? Sve dolazi uvijek kroz sinkronicitet. Така? I to u nekom trenutku, ti imaš osjećaj nagle, ti si nešto odlučio, sad me baš briga za ovo, sad otvaram se stvarima i odjednom kroz niz sinkroniciteta se pojavi i ako je pravo se nastoji, ima još jednu podršku u zbivanjima. Dakle, jednostavno dođe, ne možeš ti birat, ne možeš ni naći. Znaš šta ja znam, Kazanova recimo ima taj princip da nije imao svoj tip žene, nego bi u svakoj našao nešto što bi mu se sviđalo. Aha. Ali kako bih rekao, to je onako dosta nisko postavljanje kriterija ako pričamo o dugoročnim vezama. Ništa mi se ne sviđa. Nešto mi se sviđa. Recimo,
Ono, tipa, ali to je baš ono, sviđaju mi se njeni listovi, znaš ono. A da, mora da ima nešto. Znaš, Mujka, Kazanova, zašto je, bro, baš ova. Ali ima onih, a to mi svi znamo kad se dogodi ono jednostavno ugodan osjećaj, onako, koji je potpuno prirodan i tako dalje. Mislim, zato ja ne pričam o ljubavi, ja ne znam šta bi o tom pričao. Не бе, зашто ова е одлично што го кажа. Ако те Ова весели, е ми е одлично. Крешо, фала ти многу. Втора емисија истеравме, ама како и во првата, најдоброто од Македонија, Good Nature Па го ја имаме. сваких пар месеци нове вречици. Секи имаме да те држиме жив здрав. Тоа беше уште еднаш втор пат оваа сезона, ама ќе дојде пак не оваа сезона, сигурно во некоја наредна. Крешимир Мишак, нашиот пријател, фала ти многу уште еднаш. Дечки, туш! Овде е крајот, вие бидете паметни и совесни, сортирајте отпад, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика, ослободете се од отпадот на обележаните и пропишани места за него. Еве го нашиот пријател од Кликни јади доаѓа и ни носи јадење. Седи батка. Тие се најдобрите со најбрза достава и секогаш се тука да ни донесат вкусно тазе направено јадење за цела екипа. Се гледаме идна недела 18:30 часот на Канал 5. Ве поздравуваме. Чао.